Sang bika sang pamra. Deni tanun chilam gradibu sang mongkata na. Yohan lega ni se tu TCK ni si TCK ni tise shat si hu sha ta shai na. Plus in gundu shilam wa I. Wena namlat ni ta shini magadagam matala mari na longdung dagam yang sang shamgaga diami kan. Dagam shu longam alusha idawe sang yang bua. Weran angkalangamina simun bidanang Yesu shongsiwe kosan pe yang sang turai na dagam keni angmai kangpe sang luwa ma kayang galak ma we nang mai mishai wa angni lenga sang tatawe mari na longdong dagam adam la ma rip na ngue ang we de ngu sorry ngu shi na dagam atong sang dajao ni na Yesu anang ayala ma yang bela mong kwa shiwe mulang dazar ni ge na agolap ti ge hilap ti ge rongwe sang yang we ge ni I ang sang smare me ya pawa engwe aloe angi angni sang nga khang phe ang ma I ba one kayang gala ma we msha ngoran ngange aloe we de shindangi ang lamposhi ni na Yesu we yang ripwe sang yang bua ini ge Yesu I we sang ma mashalo Yesu I smare mea pawa engwe na I khagu sang elawe aloe mari I we phe ne kolwang asong phe ye la no na ang sang asha phe ya Nai ang sang iba ma ni na ngayang eyala ma we te tha nga ngai ba la mi ye aloe Yesu I ang sang Maria aloe ang lambo shi tha sorry Hebrew khai ang sang Rabuni aloe yakha na sraphe wa kha ye Yesu I ang sang nga sang mezama nang Kadu wani nga ne ape yang sang shini maralang sha nge iwe nga anamri sang ADM ne angma sang nga ne nga ape nang nama angpe nga gray nang nama gray yang sang relangame wae yalamo aloe matala mari dirai ne ko sanri sang akang pe sang nga I yang benga aloe ara Angi ang sang aldarari shang be tawe mongka tashi nang we ku ramtam grayang kini mong salong la tu da